Jangan lupa like, komen, dan subscribe Rahmat Agung Channel. Mantap! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali nih di Rahmat Agung Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selama ini menonton channel YouTube saya, channel ondel-ondel yang menghibur teman-teman. Mudah-mudahan terhibur ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe Rahmat Agung Channel. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, nih Bintang Padan lagi beraksi nih teman-teman nih. Kemarin dia pakai baju hijau-hijau, sekarang pakai baju biru-biru. Keren sekali. Jos, tenang. Oh, dia lagi muter-muter teman-teman tuh. Wih, keren kan? Oh, semoga teman-teman terhibur ya dengan channel ini, channel ondel-ondel.